don't give a fuck. Oh. Pozdrav svima, dobrodošli u prvi tutorial na mom kanalu. U ovom tutorialu ću vam pokazati kako da napravite bootabilan USB ili kako da narežete Windows na DVD, naravno za instalaciju Windowsa. Prvo što vam treba je download Windowsa, ISO file, znači ako ne znate, ako nemate link, pišite mi na YouTube pa ću vam dati link. Drugo što vam treba je ovaj programčić, znači idete ovdje, dat ću vam isto ovaj link, bit će vam u opisu, idete ovdje, znači Windows USB DVD download tool i odvede vas vamo i idete ovdje download. Save, to je znači jako malo program i dobit ćete ovako nešto. To naravno idete dvoklik, run, next, sada ne, pošto sam ja to već instalirao, da ne instaliram ponovo i kad instalirate dobit ćete ovako nešto. Znači još ne idete u to, nego naravno ubacite USB ili DVD, znači ćete već da narežete Windows i kad ubacite iz DVD-a morate znači sve podatke koje imate, slike i sve to ostalo morate sačuvati negdje jer će se sve obrisati. Znači kada ste to sve sačuvali, te podatke, idete znači desni klik, format i start. I od nas sad upozorava da će se sve obrisati, mi pristajemo na to. I evo, format complete, znači formatiranje završeno, close i evo sad je sve to prazno. I kad ste ga formatirali uđete u ovaj program i ovdje nađete ISO file od vašeg Windowsa. Meni se to nalazi na hard disku, znači Windows 7 Ultimate, next. I sad ovdje odaberete ćete li na USB ili DVD, ja ću na USB. Da to malo sačekati. I sad ovdje nađemo naš USB, evo u mene je removable disk 7.3 GB, to je to. Idemo begin copying. I sada ćete ovdje sačekati u zavisnosti od vašeg kompjutera, možda 10, 15, 20, 30 minuta, ne znam, i vidimo se kad se završi. I evo ga, kada je se ovo završilo, znači samo idete X, znači my computer i evo ga. Znači napravili smo bootabilan USB. Da provjerimo, znači možemo sad u setup, imamo sad samo podesite u BIOS-u da vam se sistem bootuje sa USB-a i to je to. Hvala što ste gledali, ćao! We don't give a fuck.